ube pren 2 bulan ube bejeh lada 11 bulan masifut 4 bulan jut ke manusia 5 bulan megrak jarau kaki 6 bulan kameriji bulan Roma 7 bulan mau balik-balik 8 bulan temaji kisah si kurang bulan di pintu arah 10 bulan budak keluar la ilaha illallah tak kenal besar akan tubuh dra bulan kepon pegat oleh Allah punyok gatangan awak ajara bulan kedua nepegat ulai bulan yang kelega kingan jara bulan yang keput urat leher itu di dalam tubuh Tuhan pasal bulan kelimang darangan gapa 6 bulan sah kulit dengan asa bulan ketujuh tulung 8 kan bulan ke-8 habis selesai bulan si kurung di pintu arah 10 bulan sah budak lahelam nangra olahe gata kena ubuma popleput ura pama menjaga popleput urawa pama doa dapu pama pajuh buka dengan siara popleput urawa badan ke seum bate geregum dalam lungkik pa basabo jamo pama melit-lit basabo pijen pama menjaga osake gata kenangan kede gata gepe ubat gemita oraya gata lam hai putih licin gepe kawen judo gemita judo riri yang tatem ana gecen abeh belanja orang cik ke anu gesese geja amita tapi anak ke orang cik bongang putih jibo harga kapai yang tajam pelayaran lautan raya Islam ke laya iman ke tiang ngataje merang nang rokal baka syahadat ke kapai sembahyang ke asau bukan komoda pelaya behtra rukun heblah ke talo sao sifat 20 ke labang ruda gecok terpong dengan cermen ngelolo angin selatan daya kapai besarat bepenuh asau getia tawa nang rokal baka telah siton urung megawa telah si urau di pawang rusa takalan pade ase gopuau tanging bak jaro tiji si rusa bek berat gaki bek berat jaro jauh tapuau yang tantamita udip lam donya bena dua syawa prote betro ibadah bena miana menan sagayahan rugaut udip bertanya di dalam donya menencit teman ora duda wate tawa nang rokal baka sangat detat jiu melintang aroh ngan laut raya nang rokal baka sangat detat jarak melintang sawah aput panca indra nang rokal baka rakyat mekatau hana musidro yang rumah muka nang rokal baka rame mesaksa iruh rakyat bago iraya nang rokal baka nafsi hana puta uji hana sobela nyotan amal di dunia ini pasti nanti masuk neraka la ilaha illallah riuk bicahlam juruju mogoh alim ba'da minah tabut surah jawanahu alihai anak metongkatku ya musedibah perahu lawung tahai adik metitik 2 temah huruf sama ji elin tengurinang jimhaka kenang tat lagai tincu ulengan perut jih cateng dai zai mu pingko teduk meranyo ado dan adun musediara parang cah durawa umpama zau parang cah utun sen dengan sen megigo lage gagajongan kokoh papun nurinang nun terlintung medalum titik wahai adik mubungko udeng diha ekle nyan tebli abe misalam alih rampaga krat pinang musudi hamzah medura kawat ya sabantat itik la ngukrung wasalamu tamat karangan menan gejangan le ureng jamun bandum nabi betaturi wahai insan 25 yang tersebut dalam Al-Quran
pertama wahai kaum Nabi Adam, yang keintu bandum Nabi wahai insan, yang kedua hai saudara Nabi Idris lam syuruga dalam mata netop iblis le Nabi Nuh masa tofan ne pegat kapai ne kenan bala tenta juneh bekai pet Nabi Hud limang Saleh nam Ibrahim tat mulia tat kemasih perang Halim 7 Nabi Lut 8 Ishak dan Ismail Yodi Mina ayah nasihan Lut Sikin 10 Harun 11 Musa an Imran Bukit Tursi